babalesega mo Botswana Thinking Law ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo tsetlaneng ye ya bobedi ya ha re lebeletse dikgang tsa lehatshe re tabe re bua ka lengwe lehatshe le le bitswang freehold land. Pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi jeno ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ha ile gore o na le kgang itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o ileng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ke ne ke batla go le itsese gore ha le dirisa maranyane a di-laptop kana dikomputara go na le dinako tse di tsentsweng mo kgatisong go supa ha ke buang ka ditsetsana dingwe. Yaanong le tla bona go na le tselana e nang le meradi mo teng le ka ya ko ditselaneng tsa teng gore e le ise ko ke buang ka ditsetana tse di rileng mo teng. Ha e le gore ga le kgone go dirisa tsone ditselana tse di kgaogantsweng tseo le kgona gore le bo le tobetsa ha go teng show more kana ha e le gore le mo mogaleng wa letheka e be le tobetsa ha go nang le mokwalo o supileng ko tasegong gore go le ise ko descriptioneng. Ha le tsena mo descriptioneng le a ko tase le tla bona go kwadilwe dinako di le botala. Ha le tobetsa mo nakong eo ha botaleng jong go tabe go ya ko le batlang go a teng mo kgatisong. Ha re tswelela ka kgatiso ya tsatsi jeno lehatshe le la freehold land ke lehatshe le e leng gore le hapegile. Lehatshe le le tswa bokgakaleng le tswa nako tsele tse e neng e le gore Botswana o nka ga tlase ga tshireletso ya mmamosadinyana. Lehatshe le ne la hiwa ke mmamosadinyana a le ha batho ka pharologanyo mo lehatsheng le. Sekai sa bangwe batho ba e leng gore ba hilwe lehatshe le ke mmamosadinyana ke goromente wa nako yele o neng a bitswa Bechuanaland Protectorate ga mmogo le kompani ya Tati le ba bangwe jalo jalo. Yaanong gompieno lehatshe le go na le ha le leng teng hale le hale mme bontsi jwa lehatshe ga se freehold land. Le hapegile lehatshe le la freehold land ka gore mo teng ga lone go buiwa gore motho o ileng ene o hilweng lehatshe le kana o ileng gore lehatshe ke la gagwe nako eo o kgona gore e nne la gagwe dingwaga tse 999 years. Mme ebile e bua gore ha nako ye e hela o simolola gape ko ntheng nako ya teng ya simolola gape mme e simolola hela jalo ga go tlhokege gore motho a dire sepehelo. Mo go rang gore motho o ileng gore o tshwere lehatshe le o kgona go le tshwara mo lesikeng la gagwe go ya go ileng. Mme le gale go na le nako tse e leng gore lehatshe le kgona go tsawa ke goromente ka tsela nngwe e e bitswang expropriation. Ha motho a hilwe lehatshe le jalo ga go tlhokege gore lehatshe le bo le agilwe gore le kgone gore le hetisetswe go yo mongwe mme ebile lehatshe le kgone go rekisiwa le ntse hela jalo. Motho o e leng gore o tshotse lehatshe le o kgona gore a le hetisetse o mongwe ka mokwalo wa deed of transfer. Mme ba tebe ba tsene mo tumalanong ya teng ga go tlhokege gore go bo go na le dikago gotlhelele mo lehatsheng le. Ha godimo ga moo lehatshe le kgona go nna mehuta. Mongwe wa mohuta le e kgona go nna tiriso ya gore e nne bonno kana e kgona go nna tiriso ya gore e nne lehatshe la temo. Mme a lehatshe le ke la bonno
bonno kana ke la temo dingwaga tse di mo teng e nna e le tsone tsa 1990. Se se pharologano gantsi o ithela e le gore lehatshe le le dirisitsweng temo ga le ka ke la nna ko tlase ga selekanyo se se rileng ga o batla go le kgaoganya. Ga godimo ga moo lehatshe le e leng gore le le dirisetswang bonno le kgona gore le rekisetswe mongwe le mongwe ko nteng ga sepegela se se tseneletseng se diriwa. Mongwe le mongwe ke raya motho o e leng gore ke Motswana kana motho o e seng Motswana, citizen or non-citizen. Mme lehatshe le la freehold le e leng gore lone ke la temo le le bitswang agricultural land, lone le beilwe ka molao o bitswang Land Control Act. Mme mo teng ga molao o bua gore lehatshe le la agricultural freehold land ga le tshwanetse go rekisiwa kana le hiwa mahala, mme motho o rekang kana yo hiwang mahala e se Motswana, non-citizen, go tshwanetse gore go ntshiwe kgatiso mo dipampiring tsa dikgang gore mo teng ga kgatiso go buiwe le Batswana ba ba nang le kgatlhego ya go ka tsaya lehatshe leo kana go le reka. Motswana o tshwanetse gore a ba supa kgatlhego ya go reka lehatshe leo kana go le tsaya ga e le gore le hiwa mahala. Ga go ntse jalo go sena Motswana o nang le kgatlhego, go tshwanetse gore jaanong go bo go ya go kopiwa gore ministera o yo ka meng lephata leo e nne ene a dumalanang ga godimo ga moo, ministerial consent. Mme ga tseo di dirilwe yaanong go tabe go kgona gore go bo go tswelelwa ka kgannye gore lehatshe le isiwe go tswa mothong o mongwe le ya ko go sele, go tabe go diriwa one mokwalo ke batho ba ba gapegileng ba ba bitswang conveyancera. Mokwalo o e le deed of transfer ga e le gore setsha sa rekisiwa, kana deed of donation transfer ga e le gore se hiwa mahala. Ha motho o lehatshe e leng la gagwe a tlhokagala mme bajaboswa ba gagwe kana mojaboswa wa gagwe e se Motswana, ga go tlhokagale gore o bo go tsenngwa mokwalo mo dipampiring tsa dikgang, ebile ga go tlhokege gore go batiwe yone minister's consent ka gore kgang e ya boele ya boswa. Ha motho a batla go hiwa lehatshe le mahala kana a le rekisediwa, go tshwanetse gore go bo go isiwa mokwalo ko go ba Botswana Unified Revenue Services, BORS, gore ba lebelele gore ke lekgetho lehe le le tshwanetseng go duelwa ga e le gore le teng. A ke lekgetho la transfer duty kana ke lekgetho le tabeng le dirisiwa mo molaong o go teng capital transfer tax. Ha e le gore le batla ke dira kgatiso e tabeng e bua ka makgetho a gore ke mang o sa duedisiweng le gore ke tsela e he o sa tlhokeng go duela, ke kopa le mpolelele mo kotase ga go teng comments kana mo maranyaneng a me a Facebook ko Botswana Thinking Law kana mo maranyaneng a Twitter @BW Thinking Law. Mme mo maranyaneng a Facebook gone tsebe ya Botswana Thinking Law ke tsentse mokwalo o ke buang gore ke mang o tshwanetseng go duela transfer duty, e tabe e balwa jang, hela jalo jalo. Mme ha e le gore le batla ke dira kgatiso e tshwanang le ya mo kganyeng eo, le mpolelele. Ha re tswelela jalo, se sengwe se e leng gore se a lebelelwa ga go ta mo lehatsheng le la freehold ke gore motho o kgona gore a
le kgaoganya mo go teng subdivision. Mme ha le kgaoganya yalo go tlabe go lebelelwa gore tiriso ya lehatshe le ke eng. Ha lehatshe le dirisetswa bonno go na le selekanyo se se ka sekeng sa iwa ko tlase ga sone. Le ha e le lehatshe la go lema le gone go na le selekanyo ko helelang teng, ka gore ga o ka kwa le dira leinnye thata motho a ba helela a palelwa ke go lema. Motho ebile o kgona gore a ba a dira gore lehatshe le diriwe mo go teng survey diagram gore a kgone go registera mo go teng lease. Lease ye ha e registariwa yalo kana e kwadisiwa ko go teng deeds registry. Ha e kwadisiwa ga go diriwe gore lehatshe le bo le kgaogantswe. Mo go tabeng go diriwa ke yone survey, mme go surveyiwa bontlha bongwe jwa lehatshe le e leng gore lease ye e tabe e gatisiwa mo go lone. Mme ebile lease ye gape e kgona go gatisiwa mo lehatsheng lotlhe lone le motho a tabeng a le tshwere. Gore lease o kgone go registariwa gone ko deeds registry go batla gore e bo e se ko tlase ga dingwaga tse di 10. Ha lease e go te dingwaga tse di 10 mo teng ga yone go kgona gore go bo go te lease ye ke ya dingwaga tse di 10 go papamaditswe jalo, kana go bo go te ke ya dingwaga tse 2 mme e tla nna e ntse e ntšhagadiwa ga 5 kana go heta. Ha o di lebeletse dingwaga tseo tsotlhe e tabe nna dingwaga tse di 10 kana go heta. Lease ye gore e bo e gatisiwa ko deeds registry, batho ba tebe ba tsena mo tumalano ye e tabe e bitswa gote notarial deed of lease. Notarial deed of lease ye e tabe e baakangwa ke mmueledi o bitswang gote notary public. Mme ebile batho ba tebe ba baya monwana a pele ga ene motho o go teng notary public yo. Mme ebile go tabe go dirilwe mekwalo e mengwe gape e tabeng e tsamaya le yone lease yone. Ha go sena go diriwa yalo e tabe e gatisiwa gone ko deeds registry, mme ebile e kgona go dirisiwa gore motho a hiwe madi. E dirisiwa gore ha motho a hilwe sekoloto e bo e kgona go rekisiwa. Mo teng go kgona go buiwa gore ha lease ye e tabokhutong kana nako e tabokhutong dikago tsotlhe kana dithabololo tsotlhe tse di dirilweng di boela ko motho o e leng gore lehatshe ke la gagwe. Ga godimo ga mong e kgona go bua gore re kgona go buisana e be re oketsa nako e mo teng ga yone lease yone. Ha motho a hilwe lease ye o kgona gore a e hitisetse ko go yo mongwe a e rekisa, mme go rekisa yalo ga o rekise lehatshe, o rekisa ditshwanelo tsa gago mo leasing mo go teng your rights, title and interest. Ha ke ha sekai, ha e le gore motho o lehatshe le la gagwe ke bonolo a bo aha maipelo lease. Maipelo o kgona gore a ba a rekisa ditshwanelo tsa gagwe a di rekisetsa botho. Mme ha a di rekisetsa botho yalo ga go re le gore sebaka se se hilweng mo leasing se simolola ko ntheng, nako e ntse ya tswelela. Mme botho o e leng gore o tabola ko bohelelong o tlamega gore a sale morago ditsetlana tse di mo teng ga lease ye. Mo go rang gore botho ha e le yena a dirang dithabololo, lease e bua gore ko bohelelong ga nako e ilweng dithabololo tsotlhe di boela ko go bonolo, go rela gore dithabololo tsotlhe di boela ko go bonolo, go sa kgathalesege gore a di dirilwe ke maipelo kana botho. Ha jaanong bonolo a batla go rekisa setsha sa gagwe, molao o reng thekiso e tamore
morago ga lease o tsena goneha ha bonolo a romela setsha se kana a se rekisetsa Mavis go rela gore ha Mavis a tsaya setsha se ga ana teta ka ga molaong gore a ba koba yo o tshwereng lease ha ile botho ka mantswe a mangwe ba ka buisana mme botho ha a gana go tswa lease ya tswelela bogolo jang ha lease e beilweng konteng e sa bui gore e kgona go hedisiwa ke go neela o mongwe nako ya kgwedi jalo jalo mo go rang gore Mavis o taba a tshwanelwa ke go ema gore lease e hele ha lease e hela dithabololo tsotlhe tse di dirilweng ke botho di tabe di boela go Mavis ka gore ke ene jaanong mongwe wa setsha ha godimo ga moo lease ye le yone e kgona gore e bo e nna boswa mme motho ha e tsaya e le boswa le ene o tshwanetse gore a sale morago ditaelo tsotlhe tse di mo leasing e e beilweng lease ye ha e setse e isiwa ko mothong yo mongwe a re ke bonolo o ihile maimpelo ke notarial deed of lease maimpelo ha e hitisetsa ko go botho e tabe e hitisiwa ka mokwalo o go teng notarial deed of cession of lease le one mokwalo o tabe o baakangwa ke agente e gathegileng ye e bitswang notary public go tabe go baakangwa le mekwalo ye mengwe ga mmogo e tabeng e bewa menwana ebile e isiwa gone ko go ba viewers gore ba dire tsone dithothomiso jalo tsa lekgetho ha le batla gore ke tsenele mo teng ga mehuta ya di-lease kana di-deed of transfer ke kano ke ditsetlana ka bongwe gore le tlhaloganye ke kopa gore le mpolelele ke kopa gore le ntshale morago mo maranyaneng a me ke kopa le rate le amogane melaetsa e ke buang ka yone e be le subscribe le letse toloko gore nako tsotlhe ga ke tsisa kgatiso e ntšha e be le kgona go bolelelwa ke a leboga bothe ba e leng gore le ha le lebeletse mme ebile ke tla le bona mo kgatisong ya me e nngwe go siame